ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasising kami yan ha tiranan, nag-aalop ha karidyo-ridyohan nila. Salam doa amon kaniw katantan, murah-murahan alauman kita niusim pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian day sabi mga sila simusugpat ka to ha social media sa Allah ta'ala. Tiyo-tiyo pangadjian pagpatumtum sin kita, labi luwa paginhawaran sin magpatumtum. Biya sin kita, labi-labi na hajaman na to ini, in waktu magsusung in sapat, bihan di kalimatahan, in parkala, amuin ya alop sing kita, in ini tanda sin masuok na in kahinapusan sin waktu. Labi-labi na in mga jimadya to bihaon ini naganggo na imano siya simingod ha mga sila amin naganggo habaran nila sila in sareo-reo manusia amuin sampai wayron pakatauhon nila halaw man sin gumiini sila rain amuin manusia hati niya kalasahan sin nagpapanjari biya sing kabtangan sin mga Yahud aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana huda man kana hudan aw nasara tilka amanihum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Inin himungan si mga Yahudi wayroon tod buli iban dapat lang niya makasud sulga buat malengkan suwayrain kaunan nila Yahudi atawa Nasrani. Naroon ini biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala hapamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam indaawa nila ini katantan way kasabunalan niya. Inyan long niya katantan biya mga angan-angan nila sadya wayron kasabunalan. Hati niya kakunahan dunhan in kasabunalan matan amuin mabista kao dahin ha mga sila tagdapusin surga. Laung sinallahu ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam baita im mga Yahudi yaon halauman muyan bihayaon amo na yung mga Yahudi doon ha biya si mga Banu Kainuka alang ta tumpukan sin Yahudi baita sila kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin na bang indaawan niyo yan batmatan buwaan niyo in katarangan sin matan-matan tuod in
Kamu yan, amura impasuron sin Allah subhanahu wa ta'ala palon sin surga. Ini nikatan, wayrong kasabunalan niya, karena indaawa si manusia, wayron kapatot niya, magbaya, sin uno pakaradyaan susungon niya, iban sin, amun liabayan niya, ingkatan jumato, daing ha, gaos, inisin Allah subhanahu wa ta'ala, karena siya in nagpapanjari singkatan, siya in nagaayupot singkatan piya panjari niya, in kabuhianan, in katantan kulang kabus, Allah ta'ala in nagpayakon kanila. Lapay na in kita niyo katantan. Asabab yan, di kita makapagdaawa, sindaawa nila, sampay siyabot nila, siyabot sing Quran, mahamulya, suratul Ma'idah, ayat ang putagwalo, Parman sinallahu ta'ala, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Inagisim mga Yahudi, in kami ini mga kaanakan sintuhan, iwan amuindeng ha mga kalasahan niya. Asabab yan, in mga Yahudi, in pangatod nila, habaran nila, sila rain manusia, mapatut magdarungan sin gumi ini. Karena bihan sin ini dain doon haon biya mga insila timarrang timampal ha kalalaw man sin gumiini bihan karena mataod dain ha mga ini liuran nila na hinang mga kanabihan iban karasulan. Na ini ni ring ha mga dawa nila ini timubo doon kanila in giging iban jangki amin way pakatauhon nila mano siya halaon sin gumi ini kana sila rain amin nakalabi ring hakatan bihan ang rain iya atod nila mano siya in sila bihan naramik yan yung mga Nasrani simingon day sab kanila habihad to in dawa laong sinallahu ta'ala in mga dawa nila yan angan-angan nila sa jawayrong kasabunalan niya. Bihan. Dumagawa in katarangan biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin biyayta doon haon sintuhan Rabbul Alamin. Qul ya Muhammad, hatu burhanakum. Bayta isila ya Muhammad. Guwaan niyo in katarangan sin amuin kamurain ini makasud sulga. Doon hay ni siyambag sin Allah subhanahu wa ta'ala haayat ikahang anggatusang putagdua bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Biyayta doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala in kamatanan niya, in tagdapusin surga, amin nagmalilla matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, ha, amin tulus ikhlas umalup patuhan Rabbul Alamin, tumunay sinhak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amun na yung pag-ibadat harap patuhan Rabbul Alamin. Hati niya hisiyusyo in nagdarasin ka-ikhlas sin pag-amal niya, karena sin Allah subhanahu wa ta'ala, tunggal isa-isa niya, sila yadto, in amuin tagdapusin surga, tiyatagamasin Allah subhanahu wa ta'ala, at tiyatagamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin surga, dito haadlaw gana-gana. Amunain, nagmalilla matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, tutugin ka ikhlas patuhan Rabbul Alamin, doon halaw man sin agaman niya maghinang si marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala na sila yan in amuin tagdapukan niya. Nasa obyekto bang muaturon in lakutawiat si mga Yahudi daing hajaman nakaunayad to sampay pa waktu bihaon ini na wayron pakatauhod nila manusia
Karena in biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Isiyo-siyo in nag-amal tungod paparkala tiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno na hinang, bukon siya halaw man simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon siya amuin piyang daakan sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, dayin sin tikmil masa, panadnaan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyakan nu alayhi salatu wassalam, na inyan katan sampai naurul na sin simuno kaniya kahinapusan amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin subay siya miya matok doon ha amuin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa tulus ikhlas patuhan Rabbul Alamin, miya magad doon habautan sin mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai napakahinapusan daak amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na amo yan tuin ini katarangan karena in parkala pag-agama Allahu Ta'ala in nagdaak kato taniyo sa taimpiang daakan niya siya in nagpi kato taniyo sin katan hihinangon amoy in manahot maaslag tibo da inti matarang iban sin nakasipok inyan kata lilay biyayta sing kahinapusan daak amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai timarang na amoy in na in kahinapusan ini pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin khiyataman na sin Tuhan Rabbul Alamin doon hayan wayroon na mapuas daing kaniraakon siya na in kahinapusan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta in hukuman sara amo na in kahinapusan piyanaog amo na in Quran mahamulya amuin nalangkom na in katantan panghindo daing hapanagnaan sampay mahon pa kahinapusan na pun halawm sing Quran mahamulya na amoy adtuin subay urulon sing kita tayod turon urulon madto-madto hasupaya kita makasud pa amin tumpukan sin mga sila amuyin makadawhat sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain mga sila amin magdaraawa biya sin mga kaibanan maniguro bat sila kuno mu'min na in pag-iyanon doon han mu'min di sila magpaniguro sin pag-iman nila masi-masi sila amuin nagjajaga madtumari sin amal nila biya na sing kahalan sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di sila makatug marayaw bihan damikyan di sila maka hinang sin uno hinangon nila tiap-tiap mabulat immata nila sin maynaat di makatahan in kamatauran daing kanila subay nila muna kakitaan in Rasul sallallahu alaihi wasallam maramag ini alop ampa sila makahinang sinihinangon nila harap pa family nila iban ginhawabaran nila bihan yan in sila sarta di sila magpaniguro doon hayan daran sila na nga subo para Rasul sallallahu alaihi wasallam bang unuin ini jimato kanila at nahinang nila biyasin pag-ibadat, pagsambayang, iwan na sing katantan, tiutat sin sara, ipapahinang kanila, inyan katan, hiasubo nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang kimugdang da kain hinang nila at wala. Bihan, labi-labi na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, daran nagpatuntum kanila. Jaddidu imanakum. Baguhan niyo, impag-iman niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, long si mga kasahabatan, ya Rasulullah, kay panujaddidu imanan. Biya din na mo kaagi, ini baguhon in pag-iman na mo. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Amo ini in hikatutog sin panganal sing kita patuhan, amuin pagbago sin iman na to, kabtangan kalimatut tauhid,
amin janji na to harap patuhan Rabbul Alamin, sinway pagtag-ipunan na to dugaing siya tunggal isa-isa niya, way hikaruan niya. Bihan, la ilaha illallah, way roon, mapatut pagtag-ipunan, buat malaingkan ikaw raya Allah tunggal isa-isa mo. Bihad to. Sabab amo yan in kabtangan, hikakabtang ta, bangta hikakabtang na, sangput na in pangumulan ta, iban yaon na in akal ta miyamagad, doon hayan, mahinang na kau Muslim doon hayan. Na in ka-Islam mo yaon, suway mo yaon, ayaran marayaw, sabab aun waktu magkapuklas in ka-Islam si manusia. Hati niya mapuklas doon haon bangway hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap maligap kita ring hatuhan Rabbul Alamin, yan mahinang sabab sin muklas daing katuin hidayat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Bihan yan. Nasobet to subay kita daran, amuin ubos kita himinang simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw na to siya kalupahan, misen unuin hinang na to halaw man sing gumi ini. Misan kau sumud pakatabo-tauban, subay kau nanumtum patuhan Rabbul Alamin. Sabab mayta, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbayta kato taniyo, in sangi lokal amunayin katabo-tabuan, mayta, yaon doon haonin kabtangan sa tula at halaw miyaon. Yaon doon haonin pag-akal, yaon doon haonin indajinis na pit na halawm sing katabu-tabuan. Hasabab yan, bangkauri makasabar, sin uno-uno na, magjato, ada kalari kau makasabar, makasambong kau mga tao nagbibisa na si buko namo, mahinang sabab hikapag, hilohala, bihan. Nasubay kita masabar doon hayan, in masabar amo yan in mga sabab sin hikadawhat na to sin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan, hangkan nabiyawaitan kita asal, in sa rew-rew lugal, amo na in lugal pag-iibadatan patuhan Rabbul Alamin. Asupaya tutug in, amoy in bigi jantong na to at harap patuhan Rabbul Alamin. Hangkan na kita daran biyawaitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, daing harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inbaita sin Tuhan Rabbul Alamin, uzkuruni azkurkum, washkuruli wala takfurun. Tumtuman niyo ako. Narang niyo ako tumtumun takamulong sin Allah Ta'ala. Sarta, ini pagsukur kamu harap marikako, iban ayaw kamu magkupur. Unin pagyanong pagkupur. Impagyanong pagkupur, amin tabunan mo yung sara sin Allah Ta'ala, sin kanapsuhan mo. Palarihon mo yung napsu mo, rin nga amin daakan sin Allah Ta'ala kay mo. Bihan yan, mga katotay manguran na akama Islam. Nasabihan subay kita niyo maayad, sin hinang nato, ha, ini tiap-tiap waktu, siukat kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in waktu, magpajato sin hak niya subay nato hitokbal kaniya. Muna-muna rin hakatan, amunain, 5 waktu yan, wajib, subay na to yan, hikatukbalin, kapatut, hak sin Allah Ta'ala hindi kato. Mahita, bang na to hikatukbalin kapatut niya, di halaw man sing bumi, sarta tulos ikhlas, yung bigijantong na to, doon haamin kakahinang, kana niya, na doon hayan, salawatan kita sin Allah Ta'ala. In maksud simpagyanon salawat sin Allah Ta'ala, paipon niya, hidayat niya. Bangkaw halaw hidayat sin Allah Ta'ala, rin na kau makahinang dosa. Bihan. Amin, akon makahinang na kau yaon, katumtuman mo, in, amin hinang niya, undi man jari hinangun, makapag-istigpar kau pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta, makapamung na kau sing kalimatut tauhid. Amo na yung 2 kabtangan ini, in sabugat-bugat, di marasing iblis, sarta inyan kaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin naasubo niya in iblis, bang uno in
kabukaan niya ha ini umat niya. Laong sin Iblis in kabukaan kurwa. Amo na in kalimatut tauhid, iban sin pag-istighfar sin ini umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May tayo tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong niya biya ako sin liyagot sin puddang mahait. Apabila aun ipon sin Allahu Ta'ala mag-istighfar, iban magkabtang sin kalimatut tauhid. Bihan kana inyaon magbuhi sin parjanjian, iban sin Tuhan Rabbul Alamin. Inibukon na to na nakapila siyabot, ingkabtangan sin Allahu Ta'ala, alastu bi rabbikum, kalu bala. Long sin Allahu Ta'ala, ha, anak kapo Adam, daing hapanagnaan, amin iyalop sin Allahu Ta'ala, naghamatungan hawak tuyad to, daing hapanagnaan sampay pa amin, wala palimalahil pa dunya bihaon, si mambag katantan, sin ini nagnaik saksi pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinsyara in Tuhan mapatot pagtag-ipunan tunggal isa-isa niya, sarta inyan laung ta janji sin ipon patag-ipon, amunin pagtawakon laung ta akida. In akida, amunain parjanjian sin ipon harap patuhan Rabbul Alamin, hasupaya isab in janji sin Allahu Ta'ala paipon niya sin kasanangan haadlaw kana ikatok balisab sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Dunhan, sabab in dunya ini, pag-aamalan in adlaw akhirat in pagtutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin amal. Nabihad to, na bang indaawa sadyayan in hibayta, muway kapos pa indahan niya. Iban di kau makatanto, angkan nari kita manjari ini kumita hata uyaon nakahinang sing kalaungan bat insya imyan kau magtuy kapir na yaon. Di inyan tiyang langan kato, gamayan kaya wajiban kita magpatumtum kaniya. Bang siya nakasayurunhan, nakawakaw amal sa lagu-lagu. Mahita, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in yahdiyallahu laka rajulan wahidan, khairun laka min khumurin na'am. Bang kau nakahidayat, ikaw hindi nang sabab, kaya hidayatan inambok, mano siya iyaon, dahil hakalaungan niya nakabuntok miuntol siya, in kataan sin amal niya on bahagi mo. Bihan sayan mga katawtay mangurana kami Islam. Nasobyan di kita manjari, maghinang tumpukan di hababaw singgumi, magpun-pun katantalong na ingantan nyo biya ini. Kita nyo na in halawm hidayat sin Tuhan. Kita nyo na in ini katantan kabtangan ini, sing kabtangan sin Yahudi, simingod kau. Bihan, nari kita manjari simingod kanila, magdaawa habya sin daawa nila, karena inyad turi manjari hipagdaawa, karena biyata sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maniddaa aliman pahuwa jahil, isi-isuin nagdaawa bat insya alim na, insya yan jahil. Maniddaa mu'minan pahuwa kafir, bang siya nagdaawa insya mu'min, insya yan kafir. Mahita, hisiuin ini magbabayta sin insya karidaan na sin Allahu Ta'ala. Amurain Tuhan Rabbul Alamin. Amurain kaya hidayatan na sin Allahu Ta'ala. Buhian pa silang yanan sin Tuhan Rabbul Alamin. Qad radiyallahu anhum ajma'in. Amo na yung mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan, ang paing kita, kita manjari magdaawa, habihatuin kita. Hangkan na yung mga sila, bang mumaurol in sipat si mga kasahabatan na in ikaw timap panakaw sing kasanangan karayawan. Mahita, sabab in sila, wala sila nagdaawa, in sila makasudsulga. Masiyaon in kabuka halom simbigi jantong nila. Daing hawakto pawakto, in sila mga sugo para Rasul sallallahu alaihi wasallam, kada di sila makasiguro in sila yaon
Laung tatiyay na sinallahu ta'ala inamal nila. Nakanambok waktu in Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Kiyadto niya ini Huzaifa ibn al-Yaman. Hambok sahabat. Siya ini pagtawakon siya sirru Rasulillah. Siya rahasia sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaingatan niya kataan. Halam si Madina, tao marayaw bin tao mangi. Mahita, sa biyaraitaan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyong kataan, pagkasira imbitaan, din ay pagpanuisuy. Bihan. Habok waktu in Umar ibn al-Khattab, miyad to kan Huzaifa ibn Yaman, nangasubok lang niya, wala da kakukyanganan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil hatumpukan si mga, aun nipak niya. Long sin Huzaifa, wayron isab. Bihayad to. Nakita ka yan. Ang kanaon-aon kanganan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, matawa ni katudlo niya. Dahil mga kasahabatan niya, amuin biyantog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sin habok waktu lang niya, sumud marikato bihayaon, intaw sulga. Naman jari doon haon, diagahan si mga kasahabatan, bangisyon pag-ianon nito. Pagdatong ngayon, bihan, sinjad to, na amunain, diagahan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Bihad. Pag-uus na doon haon, hikatu, bihad to rin baita sin Rasulullah, masi amuray niya tim magdatong. Pag hikatu, laong sin Abdullah ibn Amr ibn al-As. Bihan, kaya to niya intaw yad tulong niya, manjari baha, ini makadako kayo mo pabay mo. Long niya may tayad to. Biya long niya ang piyagsagaan na mo iba ni ama. Biya, mabaya ko long niya, biya mga butas-mutas na abiha. Biya agad na siya pabay. Naroon man, dito na habay, diyagahan niya. Bang biya di inin, pag-ianon sin Rasul, in siya tausul ka. Pag-ubos doon, hayaon, matug na sila biya, ninyad to, magtuy-tuy na, kumulang, matug, in siya rati, magjaga. Bihan. Di misan magbangon. Ini magtahadyod sindom. Pag-abot to adlaw, dihan, nalong nembunal niya, sabab mayta, impag-ianon lang niya, daip to adlaw ra. Bangkaw mabaya, madtupahambok tay manghud mamimisita, to adlaw ra yung pagtagdoon sin daip, pag-ianon. Di ko man jari magpatutog doon, mag-abot mga hangpo sambil biolanan na. Di, to adlaw ra yung pagtawakon daip. Panagnaan hulmaton kaw marayaw, amuin bangaon dapat pakaunon kaw niya hulmaton sing kakaon di niya ini pagkaunon bihan, pagikarwa sinadlaw, uno-uno na sadyay namin put-put niya rahon mo siya magsaw, bihad to, sampay pahikato, bihad to rain, ini jimato kanila. Laong niya, pag-awot hikato, laong niya, bunal niya, upon laong niya bunalim bayta, kusin ang piyagsagaan na mo iban niya, sa nagbayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatu waktu lang niya sumud palaw si masjid bihayaon in tausulga. Pagsud mo lang niya ini ikaw na yung pag-ianon si Rasul sallallahu alaihi wasallam sampay nakatu paghikatu amo na lang niya miyakad na ako kay mo. Inkita ko lang niya kay mo, wala ko misan nagbangon magsambayang ini sunnat magtahadyod maguno. Uno lang niya bang biya kato in rahasya mo. Bayta ituda ko. Sabi ni ikaw to, sulga. Bihan. Napag-uusin din nga mga hinang amin magbangon sin uno yaon, sipat day sab sin tao sulga. Sa sumakawa, wala mo na hinang. Inyad to. Mahitayad tong yan. Nalaong niya, wayron, bihatun hadya, inako. Sa sumakawa lang niya, inkako sadya, di ko pirongunin mata ko, amuin matug, subay ako makapamuas. Bihan, mamayta Allah subhanahu wa ta'ala, sin uno-uno na pakaradyaan, amuin nahinang ko, iban sin iniwala ko nahinang, mamuas ako, mangayo, patuan Rabbul Alamin tarang, harang mayandi bistahon ka ako mangi, sarta iban wayron kuto-kuto simbigi jantong ko patay manghud ko.
hangsulag uno-uno. At niya malanuin, ibigay jantong niya bang tungod paparkala ngiyanan Muslim, malano tuod inbigay jantong niya patay manghud niya. Amurayag to, nakita ko yan. Atin niya, dahil mga sipat sa rayaw-rayaw, in mga bihag to indahanan niya. Napagda mag-uwag-uwag kita magngan, in kita wiha ini biya si mga Yahudi iban sin Nasrani, inyaon kantan wala tiyay maksin akamata piyag marayaw, tayo na inyaon laungta, daawa sadya si manusia, na bangkaw nagdaawa habihad to subay mo mapatarang patuhan Rabbul Alamin ingka sa bungalan. Biya da si namin aon tao, biya mga tunguntot kay mo in ikaw tao mangi, na subay niya patarangon ingi mo bang matan-matan. Bang niya yan tulik mapatarang, siya in makasud palaunsin kabinsanaan. Bihad to in aturan sara mga katawtay manguran, kami Islam, na mura-murahan dito na hadya ini pagpatumtum ta hawak to insyaallah taala tiyo mas marayaw longsin magbibisara in tiyo maluhay siya tumtumon iban maluhay siya akaron dahil siya makalando in taod bihan di na to na kalupahan na yung kamatauran insyaallah taala mura-murahan matahampit kita niyo sin pagpatumtum yadto labi luba na in nagpatumtum hawak to ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi